Landi ko jawon to parti dina kala taw ara ko jawon to parti dina wonde fiide ko do wayi donc aray ngiri ko fop arani ni adira do yewtugol ko ko maaji hande ana jiitinde yewtere men kono munti tan en tum patoji kon ko meɗen andina en ɗo programme ji ƴettaɗi ɗi andina no programme ji fewndi ɗiɗi ni andina en ha wonto ɓe faala e naɓude boggol ngol kadi downi en ɓen ɗo yimmi ɗum aray si tawi o yeltinike min jooɗi ko min ayni ko toni tan aray ɗum duwa wattande kadi hiira moƴƴo e golleji ɗi waɗete min par ce que ɗum andi waɗɗa ko golle ko waɗɗa ko ɗum yiɗa ɗon aray jama wattan hiila moƴƴo moƴƴa fewde ko fewjiɗen ɗo si iwiɗon en ara yewten ɗo wata taw yiɗi réponsemenji haalanoɗe fino ɗumanoɗe ko le 30 haalis 20 ƴetta fino ɗum disposition aji fi waɗa ɗon nder e l'intérieur du pays e l'extérieur du pays donc nani nde yewtere won ko tawata ko ministre des transport on ƴettino on disposition noon tawata fof no encouragé de yawde encore fof no yaade réponse e yewtere kadi min toɓɓere ɗon yiɗon are yewtere toɓɓere kata ɓermi fi monsieur Bawouri soko ɓe enti kadi o arti ka CO forum ko ɓe waɗinoɗo donc ɓe yewtiɗo fi haala élection ji ɗin donc haray mi anditino ɗumɗo kadi on no duwa ɗum jerrude fino ɗum anden so tawi ko ɓe jottama so tawi kono kala jotta ɗum ɗon fof are mo yewten kajini ɗum anden honto soya ko en fewji honto ko tawata yimɓe soya ko on honto fewji yewta finen toɓɓere on seeɗa ande ha on ɗon mapamo ɓe jogiti on aren kadi yewten seeɗa fi CNRD on anden honto ɓe fewndi anden ko honni fewndi ko banque central anden ko honni fewndi ko hakkudeji ton hakkudeji maɓɓe ton ko jurji piiɗi tan anden kadi ko honni fewndi seeɗa donc ara en adoro e ɗo jentingol on e yewtere monsieur Bawouri ko tawata ko kanko tigiri yewti yewtere nde jewtikoɗe ɗo kanko monsieur Bawouri ko wiino kon ɓayi o waɗama ce soir que ces 3 scrutins auront bien lieu cette année. Avec l'aide de Dieu, ces 3 scrutins, le référendum constitutionnel le 21 septembre, les élections présidentielles et législatives. Gentité moƴƴa de ko ɓe wi kon référendum ko septembre prochain ɗo woni wadde donc gentité moƴƴa ɗum ɗo ko premier ministre monsieur Bawouri woni yewtude gentité. À la fin de cette année, avec l'aide de Dieu, tout se passera dans un environnement de sérénité et d'apaisement. Sera-t-il candidat en 2025, le président Doumbouya? Laissons-lui le choix de le dire lui-même. Et vous, sous la bannière IDRG? Gentitoɗe mo noon ko landi ɗo fi leadership on par ce que o yini ɓayi est ce que Mamadi Doumbouya wona candidat o indi no ɗum noon ko choix Mamadi Doumbouya ko kanko ansata ɗum noon ko choix makko kanko yaltata wowla ko honduko makko o gentiten ɓo indi noon en partie ma on leadership joni noon kon wiirɗa joni an leadership on joni an kadi a wona candidat ka a wonata o jaabi o indi noon si tawi président de la transition organisé o indi kanko wona candidat o annonci candidature makko on kanko équipe makko on leadership makko on ɓe fof maɓɓe ɓe accompagné Mamadi Doumbouya fi wonu candidat par ce que yeyituno ko ministre des transports on ko wi kon o kanko ɓe bamba e Mamadi ɓe yettamo ɓe sekkotomo fiyo wonu candidat kanko déjà ko ɓe faala koye Mamadi wonu candidat donc ɓe ampersirno kon pardon e Dadis Camara ko ɓe wino kon ko Dadis wolno kon ko ɗum waɗi a jama o yalti hande noon ɓe wolde ɓuri ɗin ko ɗum minnima ko justice spécial tribune spécial wona moƴƴinte fiiɓe donc jentitoɗe moƴƴa o jaabo ɗo ko journaliste jo landitima kon feƴƴano yewten kamɓe monsieur Bawouri moƴƴa. Non, de toutes les façons, ce qui est clair, si le président de la République est candidat, le Premier ministre et son parti accompagnera le président de la République dans ce choix majeur qui consiste à assurer la stabilité du processus qui est déjà engagé avec toutes les réformes, mais c'est également un processus qui sera vertueux, d'où la nécessité de faire en sorte qu'au-delà des intérêts personnels, que les forces positives, les hommes et les femmes de progrès désireux de voir la Guinée émerger se donnent la main pour assurer le maintien de la stabilité, la continuité du processus de réforme engagé, la consolidation de la réconciliation nationale, la restauration de manière pleine et entière des droits des citoyens et des libertés démocratiques. Et je pense qu'avec le Jean Doumbouya,
la Guinée pourra avancer avec plus de sérénité et d'assurance. On nani ko monsieur Bawuri wi kon kam donc jentitoɗe moƴƴa non andon ko fewndi kon ka meɗen eɗon andi sama kala lanni ka leydi me hande kadi sama kala lanni mi yetike on kala ko ɓe waɗi kala ko ɓe miiji meɗen andi kala ko ɓeeɗi waɗugo e nder nde saare jama on miiji ko sama kala mi arorto mi yetike on a yiiɗon lanni ka leɓe yara on tigi no mari chance wattane hila moƴƴa nde toɓɓere ɗo par ce que ko monsieur Bawuri kanko on premier ministre ko kanko annonce ni élection ji ɗi fof wonay 2025 ɗo joni noon ministre de transport on atino kanko yalta o inni non c'est impossible de tenir toutes les élections en 2025 et président de la république on président de la transition pardon parce que na o président de la république o président de la transition kanko o yalti o wi'i o kanko élection ji fof waɗete 2025 ɗo kan joni si ɓeɗo ɗiɗel kori sengo oɗa woniri sengo ɓeɗo wole wonay ɓe goɗɗo maɓɓe wonay senduɗo kam joni wattani ila moƴƴa no hedde min toɓɓere on e jama o immo darto anda way a fewndi kon ka meɗen eɗen duwa immanago tum lagina men talamagol ko jama o woni alaja ɓuɗe sortugol soɓe fii ko mum kon si iwi ɗon karen ɗo mi jentina hen hande kadi ko tawata eɗen andi ko fewndi kon ka banque central kono ɓe ari ɗa taw koji jentite moƴƴa yewtere waɗano mi jentite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. no yewtere maybe ko mbiya danade donc ɓeɗo tori on yen saati kana yewtere nden hasan kadi ɓe jonto yewtere no ande wawi yewtere nde tawi dalilande kadi waɗi hannun kadi ɓe yewtere to maɓɓe donc mi ɓeydi kaya oɗon kadi ɓe tawata toɓɓe no falji e nder ɗum yewtereji maɓɓe o par ce que mi yewtito hunde son tewtiɗo ɗi plateforme son tewtiɗo ɗi plateforme ji whatsapp e instagram ɗuman pardon whatsapp e messenger e telegram ko bonne programme ji men naaɗe ɗon yalte ko yaata fewde ɗon daron ko fewde ɗon ka ɗum donc son tewtiɗo ɗi plateforme ji moɗon e ɗum ko ɗum waɗa men décision ko ɗum waɗa on ɗukoto yere jentude en moy awɗo noon ko fulla fuɗa ɗum yewde o nani ko yewti ko minama kadi e on jino kadi o lance o ɗum hayno kadi ɓay o lance mo kanko ɗimmoji makko kadi tiiɗa addana yewtere emi gonɗi ɗi yewni jentude ɗo moƴƴa o woori ɗum ɗiɗo kankomen kadi o woori ɗum ɗi hoɗɗi e ko woori ɗum kadi andi moyen guina ko ɗon woni Fouta Diallo donc o wolɗon kadi fi Hottiguine ha wo ɓe ƴetti toon ɓe coupi parti moyen guine on fof ɓe watti e Hottiguine gentitoɗe moƴƴa ko tawata kanko tigui o falji yewtere makko ne toɓɓe ɗiɗi no toon ɓe tawtimo ndeya toɓɓere mi tawatamo fes kono gentitoɗe moƴƴa famon andon ko woni faala ko yewtere audio no juuti seeɗa mais gentitoɗen yaade e makko ɗum hawra 5 mois lan 2025 yallahu lando taala ɓeydange ko wiyete fonduji tabbutide e hakke ande ko honɗum woni feƴƴude e leydi lagine ande laamu ngon kadi ko honɗum yo Allah hollu e guite yiwoje ko woɗɗi e yimɓe mijiritoɓe ko tawata no duggi mi nani yimɓe ɓuyno yewta fi machine wujjano gawal e plateforme ji ɓuyɓe sewɗum goto kala no analyse on nani ko wi ko o nani si o machine wujjaɗo ɗo gawal e no wolede e nder ɗi plateforme ji buy ɗum ko plateforme ji maɓɓe ɗiɓe créata jentude moƴƴo no enen koko duwaka tiiɗinede ko ɗum tiiɗinte kala ko tawata ɗum ko son jayi mawɗinde ko ɗum ƴettete kadde e yewtugol accen ko woni tigi tigi kon lagine ɗo jam fa wona ka waɗede kan e o resansuma no ɗuuɗi ko wayi tun neɗɗo janfotoɗo no wayi o neɗɗo tiggitotoɗo tutta ma remowo sa ko bone koyɗe ma sa diifi ko ley koyɗe ma addata ko ni ɓi wo a hette ley ko moƴƴi waɗɗa a hette soko boni kadi waɗɗa a hette lagine ɗo kala marɗo feere resansagol ƴetta kaydi yo ƴettu kono ko honto woni janfa kan o masi wujjaɗo gawal ɗo on nani yewtereji ɗiɗo yewtude wo kala marɗo feere yawgol recence o ƴetta kadi yo yaw recence o kono ka debbi vocal makko ko wii woɗi recensement ji ko jamfaji wulɓiniɗi jamfaji ɗuɗuɗi ni jamfano nder muɗum laaɓa jentituɗe moƴƴano mi aro hen o révélation mi andinayi ɗo o recensement ko ha honto o fewndi ko ha honto ɓillarne to na ɓe wiɗo mi anda ko combien de milliards de dollars ɓe ƴetti ɓe financieri ɗum ɗo fi yo jaman fo recence wonɓe ɓen ka nder pays wonɓe ɓen ka ɓawo pays fof est ce que ɗum addama Dakar jentituɗe moƴƴa taw simi arono e ɗin détail jentite sikkude o ƴetta e ɗi mbuuɗi o ƴetta ɗi ordinateur o ƴetta ɗi machine ji o dogila ɗi kala ko kanko ɗum e trace makko e miijo makko o muta
complot ni ko honto no ɓe woni e janfade fewno ɗo koko recensement ɓayde wiwde ko enen ɓuri ɗuɗde leydi lagine ide wiwde ko enen ɓuri ɗum ɗo e ɗum ɗo joni kamɓe ɓe darde ko honno ɓe ɗuytirta e ɗum ko woni ko hakkille meɗen si en daari telen ko men Fouta Diallo jentitemo recensement no woni yarude toon e recensement no woni yarde telen auto guine ɗo kankan est ce que ko gotum on nani woɗi recensement ji yo jama on fota waɗu tout possible ya hen do kaydiji mum ni kono ko sakkitoro ndo ala dernier minute o yiɗi recensement ji fof ko janfa par ce que moyen guine ɗo ɓe daara Fouta Diallo ko naɓa kon to e ko naɓa kon hotti guine hino seedi e muɗum moƴƴa jentitoɗe no moƴƴa si tawi mbeɗe arande on ɗo ko yo findi hayɗano ɓe fondo yoɓe jentoɗo ɓe anda ko fewndi kon kalde nani hay jentitoɗe politicien ɓe go ma jonnaɓe information go machine ji ɓurɗi e ɗuɗude ɗi fof ko adda e leydi ko ɓurɗi e ɗuɗude ɗi fof ko kankan ɓe naɓiride jentite iɓe recensude kadi yimɓe maɓɓe ɓe iwandemo mo 7 ans ha dow ko heddiɓe ɓe fof ko ɓe jaltini ko journal ɓe ni komo 10 ans en mijitata ko moƴƴa si yewte ma ande ko honɗum wonde wadde ina yewtuɗo ngal ɗengal ngal mi yewtata ɗo ɗum ko laaɓi innete yi on ɗon o jeyama e ɗengal ngal heɓen hakkille kono wala Allah tagiri hokki en hakkille yo tema waw mijitagol yewtaɓe ngal ɗengal ngal mi yewtata ɗo wawen mijitagol enen enen ko ñande fini weetu o ko nde ñalande ɗo tum mijotoɗen en mijotako ko feƴƴi kon en anditata ko feƴƴi e ko fewndi mijotoɗen moƴƴa ko woni ko arota kon e ko aroyta kon kadi enen ko ñande fini weetu o si mijotoɗen noon ko waɗete ko ma ande ko on ɗum fewndi awa hoore changement ɗo ko janfa janayno e muɗum on nani kadi ko arti hoore kadi fayin kadi on nani ko arti mum ko ka jentuɗo no mi hawjanan ko sifa ɓeeɗo fof mi aranoyta ɗo mi laɓɓinan taw nde no mi lannida e ɓeeɗo mi yahana mamadi ko wallahi kanko tigiri o anda e wawi jentuɗoɗe andon ko fewndi kon ka meɗen ande wonɓe ɓen yimɓe wonɓe ɓen sortuɗe en ande yimɓe wonɓe ɓen tunnide ande yimɓe wonɓe ɓen ka laɓɓinande lawol men ngol jentuɗe ɗo noon toɓɓe seeɗano jeno ɗo komi tawtimo toɓɓe kadi no ɗo de mi tawtamo donc mi aroya e fof muɗum ko vocal ji makko mi andinamo way ko ɗum ɗo hen to fewne jentuɗe ɗo noon namone mi ardira mi wonamone goto kono kadi yewtire jonaɗe ɗi yewtire yo jama o miijitude moƴƴa par ce que ɓe yewtirede joni ɓe wola ñalande ko ɓe yewton ɓe wola leeron ɓe wola date on ɓe wola jour on ɓe andi way par ce que ɓe woliri noon woda yimɓe sakitoɓe ay ɓe andaɓe ɓe ƴetta e vocal ji maɓɓe yindina e plateforme jonnomo sa tourni e ɗi plateforme ji a tourni trop e ɗi plateforme ji ko wallahi e ko yoltoyta ɗon jentitoɗe moƴƴa eɓe ngal ɗengal ngal mi yewtata ɗo a wolay tumo ɓe nanno ko recensement ɗo ɗum ngala ɗon ko fenade ɓe jukki recensement ko janfaji ɗin ɗo ko ɗuytugol ɗengal yewta ɓe ngal ɗengal ngal mi yewtata ɗo waɗa saabu hara bus heɓata kaydi hara janggo ɓen ɗo ko contete hande kadi e leydi ndi ko étranger par ce que ɓe ala kaydi tampina ɓe soñdia waɗa piiji ɗi 9 e 10 ko kan janfa ɓe heewi hande se daari hella Fouta Diallo ko sous préfecture ji e ko préfecture ji hagol district ji hagol leydi ton ko temedere fof a daara e tawa 95% o fof recensaki ala kadi recensede par ce que woɓɓe ko recensagol tawa sa yi calcule passe ko yoɓete ko yewgol e argol ay a tawa e sinta ya yo suuɗɗa kaydi ndi ɗin soñdiaji ɗon fof ɓe andi ko ɓe waɗiri ɗum ko kono ɓayden e mijitotako koye yewtu tum koye wurata mi sikku no buuƴoji e fewdo Alpha Condé recensal ɗo iɓari e recensi burkinaɓe recensi étranger ko naati e gollugol leydi fof kankan ɗo e boke ɗo ha o dari o inni wo réseau ɓurɗo ɗuɗde yimɓe ɓen ko kankan e boke ɓeɗo kadi ko kan janfa ɓe jokki haɗo sikkude o recensement ɗo ko recensement laaɓuɗo ni ko jonnugol yimɓe ɓen ko hirno kamɓe ɓe yewteɗa mayin tum ɓe janfade ide wallede ɓe kadi e wori ɗum ɓe wujji machine o ko ni ni weltoɗen fiyon hande gawal so yehi toon ko jelo recensé tawata préfecture gawal o fof ko tawata machine ji yewti toon ɗi timma e san goɗɗo wujja machine doka ɓe ronke nangude mo e hoore mbuɗi kadi o ñawli mbuɗi kadi fenade ɓuru nde areɗo noon mi ƴetta hen ɗo taw mi yewta hen ɗo taw arande deuxiéme audio makko mo acciti on fi en faamu moƴƴa yewtere makko nde wonde yewtere o wiiɗo o jama o waɗa tout possible ya recence o fi o heɓo kaydi leydi mum ndi par ce que sina ɗum dans les jours à venir ɓe wawma contude an ko ha adaño janano wona ka leydi ɗon heɓeɗa wona ka leydi ɗon jeeyeɗa fi honno o yewtani nde yewtere makko ɗo kanko yewtuɗo noon fi honno o yewtan ɗum noon ko sina ɗum o wawata kadi innoyde yo jama o yaw recence o yo jama o waɗa tout possible o heɓa kaydiji maɓɓe ɗi o ara ga kadi o yaw recence man laaɓa o recensement ɗo kadi ko duwa ɗo woɗɗide ko janfano e nder muɗum mi andintina en ɗo no mi ƴetta ɗo kadi pause um seeɗa ɗo ko ɗum fewndi kam meɗen ɗo tigi tigi ɗi recensement ji ɗo mi innata goto yo wata recence o mi innata goto yo recence o fes kadi
mbiɗa jokki haaju ko waɗi mi wallahi mi resansota ko fes mi resansota ko hande mi resansota ko janngo e kadi kala yewɗo eɓɓuɗo yawgo resansa ko minnatama o taw yaw onon ɓe resansiɓe jooɗoɗe heɗa ɗon wiye kawase ko resansiɗin non ko fi honno min nani ɗum o candidature Mamady Doumbouya Allah yo annoncé si tawi o annonçaka Allah wata o annoncé pardon si tawi o annonçama on hiyoyay ɓe yimɓe resansiɓe par ce que on wi on nani ko ɓe ko dès le premier tour koye Mamady gagne koɓe waɗa tout possible donc si tawi ko Mamady no monsieur Bawore wi'iri ɗo ni ko ɗum ɗon ko annonsugol candidature Mamady ɗum ko kanka Mamady wonani noon ɗum wonana ministre jo hay goto donc si tawi no ɗon andi ministre ɓe buyno to no jogiti parti o politique no jogiti sukaɓe no jogiti ni e ni donc ɓenno fof ñande Mamady annonci par ce que ko koyɗe togose ɗen no hoore janerne ko Mamady donc ñande o ajuti o annonci o inni o wona e candidat o ɗen koye takkimo ɗon fop wona e ɗon fi tun yiwata itte ka poste jummuɗon par ce que so yi yimɓe buyno wadde ɗo campagne inna so waɗata campagne prochaine gouvernement men ittoya on no min watta woɓɓe ko fiitu waɗa ɓe perdre poste ji maɓɓe ɗin poste ji maɓɓe ɗi intellectuel ɓe men ɓen ino ɓurani intellectuel ɓe men ɓen ino hoore ko goɗɗo kono ɓurani ɓe iddimankako maɓɓe ngo donc monsieur Bawuri on nani ko ɓe yewti kon ɗo élection ji ɗi fof waɗa ɗo si Allah jaɓi d'ici décembre 2025 hiɗen heeɗiɓe tola yewtuno en o wi élection ji ɗi wawata marsude par ce que ndeno aroya hara ko fendane hara ndiyanna no arde jama o innano ko fenande jama o yaltali woli ɗon ko woli o anditeɗo noon monsieur Bawuri o yalto woli ɗum ɗo mo andi caméra no film jama aduna Allah fof woni yiya ɗum ɗo on yi kadi hay ka page ji maɓɓe toon fof ko ɓe on ko wiide eɓe ƴettude ɗo ko duwa kon koko duwaka kon waɗede ɓe woni wadde ko nder leydi men ɗo si wi ɗon itten pose on aren ɗo noon hannde kadi continue fayi yewtere o ɗon nden mi ara noon piiji komi tawtimo ɗo mi ara noon piiji kadi komi tawtamo ɗo jentiteɗo moƴƴa si lanni fermen yewtere nde hacciten e nder carte réseau lagine fof ko Fouta Diallo ɓuri jandude si o daari carte lagine on daari Fouta Diallo on tawa ko to ɓuri jandude kono depuis laamuji feƴƴuɗi ɗi ko honduɓe woni wadde ko taƴugol ƴettugol misidaji go e koɗoji go ƴetta ɗum nawra boke ƴetta ɗum a nawra kindiya ƴetta ɗum a nawra kankan ƴetta sendita ko waɓe sendita ha ɓe indi joni lagine ko moyengine enen kadi are walle mbe ɗum nanayi ɓe enna zéro kore kankan moyengine e gacca e o moyengine ko hunduko men Fouta Diallo cool Fouta Diallo ko Fouta Diallo lanni moyengine ala ton fus ko ayɓe ɓe windi wallini ɗum ɓe longini enen kadi wallude ɓe wadde campagne e hore ɗum daare carte lagine on daaro ko wiyete Fouta Diallo ko on daaray ɗon koɗoli bus préfecture ji ɓe ƴetti ɗum ɓe wujji ɓe nawri ko maɓɓe ɓe taƴi ɓe waɗi taƴe jonno ɓay ɗum ɗon ɓe taƴi ha ɓe ƴetti ɗum ɗon ɓe wattiri to hande kadi joni ko daarugol ko honno ɓe janforta en e leydi kadi ko wiyeten ko ene woni majorité ko ene ɓuri duurugol joni kon kan janfar on kadi ɓe heɓɓi tawata kadi ko élection ji sa ala kaydi a resan saki a wawata hotude eyi ala hande kadi amɓe contama taw ko aguineje eyi ok ɗo noon mi arata ɗo noon mi ƴetta pause mi inna ɗo yewtere makko nen ɗo mi tawta fiyonu mi nani mi tawta mi addana en ɗo noon seeɗiji andon na mone mi yewtiri o fi yo jamala guine on faamu yo jamala guine on andu na kanko tun goto moni yewtude ko fop moni yewtude ɗo carte lagine on ko lagine tun taw mi aduray taw wigol e nder aduna Allah on fop ko lagine tun mari 4 régions naturelles les 4 régions naturelles au monde entier ko lagine tun mari ɗum noon ɗum ko e nder Afrique ɗo on kadi lagine donc ko lagine tun mari 4 régions naturelles yaha moyengine tawa fulɓe ɓen ko fulɓe haaloɓe pular ko tawata wonde hay maninkaɓe wonɓe ɓen nder ton on tawa way hay woɓɓe maɓɓe no wolde pular saabu fulɓe ɓen kadi wuuri kom par ce que son daari hay Amérique no woodi ɗo building pita no henne immeuble ɗo no inne building pita si hay siko taximétre yo ƴettuɗa yewgol ɗon innumo tun a want to go in building pita building ɓe addete ha ɗon ɓeje ɓen ɗole na fulɓe ni le ka donc jentitoɗe moƴƴa andon wawi on to ha honto oɗo o fukkike ɗo seeɗa mi arata noon min mi combatata waɗo o combat kono mi yewta e moƴƴa laaɓen si tawi yewtereji gon toon waɗe ka plateforme ji plus de 1000 et quelques 1200 1300 personnes no gentiti aden ɓe seeɗaɓe e nder plateforme ji tawi ko ɓen noon tournude ɓe no si ɓe inni ɓe jippora si ɓe inni ɓe ƴawru ɓe ƴawra wattane yila moƴƴa moƴƴa no wattane yila ko fewndi kon ka Facebook ji wattane yila ko fewndi kon surtout ka plateforme ji WhatsApp par ce que piiɗi no wulɓini hande ha feyti mo yiɗa o no waɗi ko kañum tumɓuɗe andude gentitoɗe noon si innama moyengine fulɓe ɓen ko won ɗon ɓe woni tranquille moyengine janɗa ɓuri hotigine e nder lagine fuɗɗo hotigine ɓuri jandude si iwi ɗon aroya foore si aroya moyengine kono hotigine non janɗi ɓuri e lagine fop ɗum noon hotigine superficie maɓɓe mi yeggiti ko combien mais moyengine o hotigine eɓɓodirtaki e lagine fes moyengine no janɗi ɓuri e hotigine no janɗi ɓuri fop
hotigine no jandi ɓuri foore no jandi ɓuri bascot no jandi ɓuri moyngine no yo watta nun ko hakkille makko o faama moƴa o andoya nden toɓɓere ɗon o falgide en noon ko tata ɓe kuppiɗo juulirde ɓe naɓiri ga juulirde nde nde rondetake nde naɓe kanka juulirde nde rombetake nde naɓe sigiri juulirde nde ronketake nde naɓe kurusa juulirde nde rondetake nde naɓe dabula moyngine kon ko moyngine no moyngine ko moyngine woni sonjude donc moyngine dowa imago ƴetta responsabilité maɓɓe on fi honno mi adoray kadi mi wiya ɗo kadi laabe woni tawaɓe ɓurɓe sonjude en ɓen par ce que ko laabe yiyata ɗo cadrejo intellectuel jo o yaha ha e nokku o yimmo o démissionna a wacca ko jokki kon o yaha o jiloyo goɗɗum go kadi komo labbe ɗo yiyata no ƴetta piiji gon ton accita sérieux jokka samakalaji gon ton jentitoɗe no moƴƴa par ce que si mi inni mi arone ɗo ɓe labbe ɓe monantolan ɗo ɓe sikkay ko ngaygo mi arinare ɓe arana ngaygo hiɓe andi ko ɓe on ko wadde nder ton ƴoyere maɓɓe nen ko ɓe on gon sortude laggi selum ko ɓe on gon sortude IFDC ɓe sikka ɗo wawi ɓe ƴoƴi ɓuuri fop mayi mi aranoya on ɗo si mi aranoya on ɗo wallahi komi miijani kon sera si mi akkide on mi tappide on fop moɗon jentitoɗe yo non kan jam faka ɓe hoore men ɗo enen dari ine weltorde ɗum kadi ɓe wujji masi on ko ni ene ɓe hoore masi jiba naɓa mamum ɗo kon ko jelɓe naɓi laɓe ma pita ko jelɓe naɓi mamum ɗo resance ma kadi ko woni kadi ko resance ma jamfa comme alpha konde gerdata e gerda e noon a resance to exemple resance to Fouta Diallo ma resance ɗa kanka exemple ko alpha konde waɗno ko sa resance ke ko resance ɗa ɗon e ko waɗiɗa ko fof si bureau de vote ma ko aɗa reya resance ke ɗum wani ke ɗon hande kadi ko ɗum waɗe ko immingol polonique immina guere woni ɓe kankamɓe fof doga yara Fouta Diallo woni ɓe toɓe ɓe ƴetta ɓe nawrato ara hande kadi a daɗi votugol par ce que ko ɗum waɗi si carte électeur ma darama ɓe nayi an on naɗo votata ko kankan votoyta joni oɗa wawi iwde Fouta Diallo ya voto ya kankan fewn ɗon tuma aɗa wawi iwde télémi 0 kore yara kindi ma aɗa wawi iwde kanka yara 0 kore ɗin janfaji ɗon fof ɓe waɗi nder to woɓɓe ko hay sino mari kayitiji tawata wata votude par ce que a wata ƴettude oto dogaɗo ñallal fof fiyogol votoya ko ɗum waɗi si ni piiji ɗon howti ko wuli wo ko satti wo si tawi a andi a ɗumantako ko ya won ɗon ha vota si tawi ɗumannotako aray sansi ala aray nafoore ala e mum kono ɓayne en taskotako e miijirtako ko woɗɗi miijo men go fof ko raɓɓiɗi jama o yo ɓurtu wakkilagol wattane hila lagine ɗo laamu heɓaki taw ko bandi e naafigi laami leydi ndi yimɓe naafigiɓe ɓe wujjayɓe ɓe e kansayɓe ɓe moƴƴinayɓe penale ɗe ko ɓe laami leydi ndi ko ɓe kadi woni wallidirde intérêt maɓɓe on kadi tumɓe jokkigoy intérêt maɓɓe haaju maɓɓe ala intérêt population ko wullata ɓiɗo ma inna courant ala ma ndiya ala ma ñameteɗo satti haaju maɓɓe ala ɗum kamɓe ɓe jooɗi ko ɓundu jawdi no natude gauche à droite kamɓe cuuɗi maɓɓe mankirtake courant si courant ala haray ɓe mari moteur ji immoɗen daroɗen fiyodi bandiji yo o resance ma ko ɓe resance ɗo ko fof ko penal o yoya ɗum fof ɓe ƴetta ɓe puccitina e leydi ɓenne kadi o fuɗɗite e ba oɓe targol jama on ɓe jokki par ce que ɓe wulata ɓe hersata voilà ko wulayɗo joomi mum ma ko hersayɗo yimɓe mum ɓe ma hersa aduna o ko ɓeynete e a gertete kono ɓeɗo ko faccingol ɓe tuttinaɓe koɓe maɗɗi kon par ce que koko guine hen fof jeeyi ɓe maɗɗi ɓen no sa ƴetti ko fof kafe a inni anga wundo to ɗum wuttina ɗum ko fenade noon de sa ƴetti ko jama on kafi kon kafo a jogiki a inni a ɗanoto ko fenade a ɗantako a heɓata kadi wuttu mukko nde yewtere makko ɗo mi tawtinde ko sakkitorum ɗo mbiɗa tawti e disposition mo ƴetti on o lannitaki yewtere makko nde o falande yewtere tigi tigi ko hunde ko makko kono acce mi lannintinanomo ɗo o anda wawi yewtere ɗe on yewte ka plateforme ji eno yaltinede toon addane jama on ka privé ji mo kala ko yewti nder toon donc mi andine on ɗo hunde wotere ha gila CNRD gila 2024 ko ɓatti ɗon hewti hande kadi wawi tawi 2024 naati tawi ɓe jiɓoɗi hande kadi kono ɓe dowa wadde si tawi ɓe jonnite langu par ce que ɓe yaltuno ɗo ministre de transport inni élection ji ɗi waɗa ɗi fof majji ko tawata Mamadi wonata candidat par ce que Mamadi inni en tant que guinéen voilà on nani ko ɓe wino kon par ce que le guinéen respecte sa parole c'est ça la dignité Ousmane Gawa yaltali inni ɗo élection ji ɗi waɗete Mamadi Doumbouya après 2025 ɗo ko président jo go wanoyta wonta président ko goɗɗo go diritata na ɗo Mamadi joni noon ɓe ƴetti ɗum ɗon fof ɓe ɗuman 31 décembre ɓatti fewno ɗum ɓe ƴettano ɓe hikkini ɓe fewtinani en koko fewndi ɗo Sierra Leone ɓe yalti ɓe arano ɓe raɗi Sierra Leone ɓe naɓiri toon hakkille jaman fiyo jaman occupoye ɗum noon fino 31 feƴƴira hara jam walala ñalle hara ko jam walata ñalla ñangue
fendo be kondirno be Sierra Leone be Leonebe be yetti be benati kama be da ka yetti Guinée be wobbe mabbe artire ko frontière na don be falno hebudu non ko hirnode unnon fe'i be ari on 1er décembre koko di élection do koko fe'i kon le drame inqualifiable ko fe'i kon do zéro ko est ce que jama on nani no yewtaron unnon kadi fe'i zéro ko do janwale nyalle ari yahabe wattino be nangi Aliou Ba kadi ko nanga do fima ko kadi de be sikki do way hande kadi do way 31 décembre ko yi kon do a hewti 31 décembre nangue fuɗiɗal ko wowi ton muttiri ko wowi ton guere waɗno fuu so waɗade nder leydi jokka ara han iɗi photoji affice kadi e hoore ngol lawol yeeyi sukaɓe yalta ini ɗi photoji ɗi do haka affice ɓe yalta ɓe bonni photoji ɗin ukkodira pira fi muɗum ha ɓe ɗumanni honnuɗuti finalement ɓe accano photoji ɗin wengaka action ngal division fendo me yaltono mini be action ngal men mini projet jama yoɓe ƴettu mbuɗu ɓe finance sukaɓe ko action wata ɓe jooɗo est ce que jama yaltono gollitira ɗo mi ala kambude mi ala hudde mi ala yennude hay goto kono miijotoɗo e moƴƴa ko waɗa ton kon andon ka fewndi kon kam meɗen si iwi ɗon aren ɗo yewte hande kadi ko tawatano ɓe wiiri noon cuuɗi kala ko ɓe faala hiɓe heɓude ɓe ko gouvernement jiifale maɓɓe ɗi no heewi ɓe suudi cuuɗi ko nder pays ton ɓe suudi cuuɗi ka ɓaawo pays kala ko ɓe faala hiɓe wadde mi wattane on ɗo ila mi ƴetta ɗa posum président Macky Sall fewnude wonno ko laamu fewnude nanguno Sonko ɗo ɓe sogimo élection ji ɗi nde hewtano waɗugol mawɓe leydi immanoki inni wo yoɓe accutu Sonko sina ɗum wawata gasude ɓe accitali Sonko finalement ko ɗum sakkito na Sonko gagnino o waɗi ɗon kutka ha hendi jullere makko ne yen wattane hila moƴƴo ɗon ka fewndi kon ka leydi meɗen ni ka fewndi kon ko jama on immo lagine mettalamagol mais sukaɓe no welsidi ha feƴƴite keero kala ko memmin en jilla e sama kala ko memmin en jilla e sama kala wata en jillidir soɓe e sama kala fes immoɗen hendoɗen ko duwaɗen kon anditen Mamadi nane o ƴettino laamu ko anditen Mamadi ko kudeta waɗi ƴetti laamu ko wonki o yitte o ƴetti ngu laamu donc o sen jooɗi kadi ha o annoncé o candidature makko ko wallahi élection waɗa e few haray noon o suusi hande kadi mais nini o susta fes o susta yaltade o inna o ɗuma o jonita o wona e candidat o susta ɗum kono si tawi en okkimo opportunité ko wallahi ɓe no mawni pusiro yaltayɗo o inna o wona e candidat